byari bizwi ko ingabo z'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Burundi badafite intwaro nyinshi, biragaragara yuko ku kigendanye n'amato y'intambara ari kabuhariwe. Ngayo nguko amato atangiye kuza gutanga umusada ku rugamba ruri gusakiranisha ihuriro rya Fardc ndetse n'ihuriro rya AFC M23 mu rugamba rw'inkundura rutoroshye muri Kivu. Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kw'igenekerezo rya 23 Kigarama 2025, aho tugiye kurabiramwe uko ibintu bihagaze. Tayari undercover zacu zo muri Fardc zimaze kutugaragariza uburyo ki M23 yahise izana ndetse yatangiye kuzana abarwanyi kabuhariwe b'abanavas cyangwa abarwanira mu mazi. Undercover uri neza neza biri kubera Rambuti. Babahungu ntabwo boroshye, baradufatana n'ibindi bice karabaye. Uzi ko Makobora kuri ubu ngubu bamaze kuhageza amato ndetse n'abasirikare bafite ibikoresho bihambaye. Mu by'agaciro bamaze iminsi bacukura baguzemo icyitwa igikoresho biteye ubwoba. Kuri ubu mu kiyaga cya Tanganyika bamaze kugota ibirindiro byacu byose ku musozi. Biragaragara ko ubu rugamba rugiye kurwanirwa mu mazi. Dufite ubwoba ko bashobora kuza kwerekeza mu bice byo mu ntara ya Tanganyika kuko bafite vedete militeri ziteye ubwoba. Biragaragara ko bamaze kwipanga. Ni mu gihe kandi undercover wacu uri muri M23 yatubwiye ati twice tugamije no kugira ngo turinde abaturage, ntabwo tugamije gukomeza kuba twafata ibindi bice ndetse tujye niyo tuzatanganyika. Ibi turabishoboye ariko ntabwo dushaka kujya karemi rwose, nibatuze. Twe turashaka kuba twafunga abazarendo bataza kuba bazikifatisha bafata amato bagahungabanya umutekano w'abatuye Makobora. Twe twaje kurinda abaturage, ntabwo dufite gahunda yo gukomeza kugera mu bindi bice. Ni mu gihe kandi amakuru akomeye ari gutangwa n'abaturage ndetse nayo ko informers zacu aravuga ko kuri muri ibi bice birereye mu bice byitwa Shwima ahegere ibirometero 8 uvuye Makobora. Kuri ubu baremeza ko hari amato menshi ya gisirikare ya M23. Amakuru ari gutangwa na Roko Informa aragira ati nyuma y'amabombe twabonye abasirikare ba Fardc bava ku murongo wa mbere w'urugamba berekeza Imboko. Iki ni ikibazo cyateye abaturage ubwoba bwinshi bituma muri aka gace barushaho guhunga. Nkuko rero bigaragaza kandi abivuga biravugwa kandi biremezwa ko abasirikare benshi ba Fardc bagiye kongera ingufu mu rwego rwo kugira ngo bo n'abazarendo babashe kuba bacunga umujyi wa Karami mu mujyi wa Mboko werereye mu birometero 35 mu majyaruguru ya Baraka. Hakomeje kugenzurwa n'abarwanyi ba AFC nta banga rihari nkuko undercover zacu zibigaragaza. Baratubwira kandi baremeza ko kuri ubu Fardc yahiye ubwoba kuko ibona ko aya mato ashobora kuza guhindura urugamba mu buryo budasanzwe. Nibyo rero tugiye kugarukaho mu buryo bw'iramvuye banywanyi ku murongo wa telefone. Turi kumwe na Roko Informa wacu Safari ugiye kutujyana aho biri kubera tukareba uburyo ki aka kazi gakomeje gukorwa. Bwana Safari wiriwe neza? Mwiriwe. Kuri uyu mugoroba umpaye ubutumwa bugaragaza ko M23 yongereye ikoranabuhanga ryo mu mazi. Kugeza ubu uratubwira ko bihagaze gute Bwana Safari? Majiga ya birasa nkaho noneho ibyo twari twiteze ko byoroshye bigiye gukomera cyane ndetse twari tuzi yuko hagiye aho gutuza, ariko maginga ya mu kiyaga cya Tanganyika niba twabyita nk'imyitozo, niba twabyita nk'iki, ni amato atari makeya ari muri iki kiyaga menshi cyane ku rwego rwo hejuru. Ubu abaturage bakomeje kugenda bavuga atari amato agiye gukora iki, agiye gutanga umusada se. Ubwoba ni bwose kubera n'ubundi mirwano ikomeje kugenda yenyegezwa hagati y'ihuriro rya Fardc ndetse n'inyeshyamba za M23. Noneho ibyo twari tuzi ko mu mazi ateganye na Uvira ntibyoroshye, naho amato yatangiye gucicikanamo.
byatangiye ryari wenda kuba wari umaze iminsi ugenda ari kubitubwiraho gake ariko ubu nibwo bigaragara ko byamaze kugera ku rundi rwego, impinduka zatangiye kugaragara ryari? impinduka zatangiye kugaragara n'ubundi mu masaha ya saa 2 za mu gitondo. Yego. Ariko ntabwo byari byakabaye official kubera ko byari bicika n'ubundi. Yego. Ubwo bikaba byatumye abenshi bagira ikibazo gikomeye cyane. Ikihe kibazo? Abenshi bafite ubwoba nyine bitewe nuko bari kubona ibintu bidasanzwe muri iki kiyaga cya Tanganyika. Benshi twari tumenyereye amato makeya nyine aroba, ariko amato ari kuza n'ikarundura n'aya gisirikare. Yego. Ibi rero bikaba byahabuye abaturage bakeya, nakuvuga ko ari bake cyane. Ayo mato yaje wenda yabatangiye gukora operation wenda ngo arase ku birindiro bya Fardc? Amaginga ya ntacyo yari yakora, ariko n'ubundi nubwo abantu ntabwo bari bamenya ngo ni aya bwoko ki. Hari ayo ku ruhande rwa 23, ariko amenshi birakekwa ko ari ingabo z'u Burundi zishaka gukora operasiyo ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, kuko bivuze ko no ku ruhande rwa Fardc nabo bazanye yabo mato cyane. Bari kuvuga ko n'ubundi amato ari kuza atari aya Fardc ahubwo ari ingabo z'u Burundi za Fdnb. Mu by'ukuri ukurikije ibyo ubona, urabona ko ari imirwano yo mu mazi yaba wenda igiye kuba yatangira? Ni mu buryo bwa patrouille bihagaze gute? Ubisobanuriye abantu wenda batari hafi yaho biri kubera. Amagingo icyo nakubwira cyo nuko n'ubundi mu mirwanire bigaragara yuko bishobora kuba ari mu mazi, kuko nakubwira ko n'ubundi ku ruhande rwa 23 rwasa nkaho rushaka kwigarira Tanganyika. Yego. Kuva kuri uno muhora n'ubundi wa Uvira ukamanuka ukageza Swima aho Baginga bamaze gufata. Yego. Biragaragara n'ubundi ko n'ubundi biri mu maboko ya nuze nyine ya 23. Bishatse kugaragaza ko bashaka kurwanira mu mazi nyuma yaho n'ubundi bikomeje kugenda bigorana ku rwego rwo hejuru, ndetse bikaba byarateje ikibazo gikomeye cyane mu mirwano n'ubundi bari bafatanishije barwana muri ibi bice. Nakubwira nkaza Amakobora barimo barwana n'ubundi ano mato y'abarundi n'ubundi yari yakoze, ariko maginga ku mpande zose amato bayakusanyije ariko maginga biragaragara yuko byaza guhindura isura hakaza kuba imirwano yo mu mazi, kuko n'ubundi bigaragara yuko bishobora rwose kuza guteza ikibazo gikomeye cyane ku mpande zombi. Ku birebana na control cyangwa se ni na muvoma, ayo M23 yazanye ari gukora muvoma ava mu bice bimwe ajya ahandi, cyangwa ari kwe uri point d'observation gusa atakora muvoma? Bihagaze gute? Nta muvoma iyo ari gukora, kuko n'ubundi ho ni hateganye n'ubundi na Bujumbura. Amato yo niho ari ateganye n'umujyi wa Uvira, niho wavuga ko ku ruhande rwa 23 ariho yaba, ariko kuri ibi bice nyine bya Kigongo za hano za Makobora za Kaskasi uri kumva za Swima. Yego. Urumva nyine bikomeje kugenda bigaragara ko ingabo z'ubundi zo tayari zamaze kuyagezamo ari gukora muvoma ku rwego rwo hejuru. Nyuma y'uko Swima yo nayo yigaruriwe, impinduka zihari kugeza ubu zo nizi? Impinduka zo ntazo, kuko maginga n'ubundi bakomeje kugenda biga taktikoma. Izi saha n'ubundi hari urusakuru rw'amasasu rw'imbunda ntoya, ariko ubu ngubu birasa nkaho harimo agahenge, bisa nkaho biri kwigana neza ku rwego rwo hejuru, ndetse
ukaba ureba ko n'ubundi ano mataje hari ikaje gukora tutari twamenya amagingo aya ngaya. Rero gahunda igikomeye cyane guteze iki akaduvaye ku baturage, kuko urumva nubwo bari kuri iyo misozi ariko ndi kukubwira ko no hejuru mu misozi ya za Minembwe n'ubundi bakomeje kwavansa. Yego bwana Safari, ndakumva neza. yego komeza tubwire turakumva. Narindi mvuga ni ikibazo gikomeje guteza dubaye kubera impamvu ikomeye cyane yuko bari kwavansa mu bice bigiye bitandukanye. Yego nakubwira amakasa akomeje ku rugamba ubu ni hagati ya Minembwe na Kaskasi, nyine nashaka kujya ku misozi ya Pemba na Mitambure. yego magingo ya mu misozi ya Minembwe na za Mikarati naho nuko no kuri Pwezeho naho urugamba rwahageze. naho niko bimeze. Yego Safari, noneho no mu mujyi wa Uvira mu ndani hagati naho urugamba tayari. ni ibintu rero bikomeje kuba bibi cyane ku rwego rwo hejuru. Urumva ni imirwano yuburiye mu maxe atandukanye, kandi noneho urumva bari gukoresha noneho imbunda ziremereye. Fardc, ihuriro rya Fardc bari gukoresha imbunda ziremereye. Zatangiye kuba zahinduka mu buryo byakorwagamo ryari kugeza ubu Safari. Nakubwira yuko byatangiye n'ubundi mu rukerera rw'ejo, kuko bari bamaze kubona ko n'ubundi bakomeje kugenda bavansa, bamaze kuvumbura ko n'ubundi gufata Baraka. Yego cyo nakubwira cyo n'umusozi ya Pemba na Mitambwe n'imisozi ku rugamba biboroheye, kuko imeze neza cyane ariko kugeza ubu haba hari aba bamaze kuba bagiraho ubugenzuzi. iyi misozi ni iyabo, n'aka gace nakubwira agace ka Mbagwe. Ni bande bayifite bwana Safari? ni 23 bayitangiye kwigiraho ubugenzuzi kuva ryari? batangiye iminsi rwose kuva bafite amakuru ya mbere n'ubundi haciye iminsi nyinshi cyane, haciyemo icyumweru cyose biri mu biganza byabo. Bafite ubugenzuzi bwuzuye cyane rwose, ariko magingo ya hari n'uduce bamaze iminsi bafite ku mirwano n'ubundi yubuye mu kwa kane washize. Yego byagiye bagarurira kano gace nyine twatwita nk'utudugudu two muri bice nyine ako bita Mbagwe, Ngarura, Katuta na Kaskasi. nayo magingo ya nyuma y'imirwano byabaye ngombwa ko nafata akaba y'imirwano ikomereye nyine ku gace ka Kaskasi n'agace bita Muri, uduce nyine ubundi imirwano ikomeye. iyo mirwano iri kuba yaba itandukaniye n'indi yari imaze iminsi iri kuba bwana Safari kugeza ubu? ni ubwoko bukomeye cyane ndetse birimo kugira kurumva habayeho gusubira inyuma kwa 20, kuko aka gace ka Munene na Kaskasi. Yego kandi uba werekeza n'ubundi Makopura ya kabiri. yego nta kilometero byinshi birimo kabisa. rero urumva kuba bitandukanye musaba ihuriro ry'Afadesi. Yego bwana Safari, ariko ndumva network zawe zitize, ugerageze. Sinzi ni tutari kunyumva neza, numvaga noneho meze neza. Komeza tubwire. ubwo urumva impamvu ikomeye rero. Yego ni uburyo ubundi habayeho amatwara zikomeye zikari benshi batandukanye amagingo rero mu buryo bubwira n'ubundi uruhande rurakomeye mu maserimo kugaba ibitero mfuma akarundi aho byerekeza benshi bari kose bitukanye, ariko amaze kuvuga ariko n'ubundi nk'uko ntabwo kubwira ko abenshi bakiri mu ngo. yego
mayini turika yo kurasa mu kirere bakareba abantu bituruka batse ibitaro biturutse he ariko havuze ko n'ubundi bari mu mujyi rwa hagati n'ubundi batuye muri izo ngo ariyo mpamvu bakomeje kugira ibikango abenshi bakaba bavuze ko ari imirwano ikomeye iri kuba kandi abaturage bw'abazarendo bakomeje kugenda bateza kuturwaye muri uyu mujyi. Safari warambwiraga ati ababirigi bari kubabazwa bikomeye nuko ibice byinshi biri kugenzurwa na AFC M23 uti bari kongera imbaraga. Byo bihagaze gutagezweho kuri iyo ngingo y'ababirigi bakomeje kugira uruhare rukomeye mu mirwano, bihagaze gute? Watubwira ko bimeze gute kugeza ubu? Icyo nakubwira cyo n'ubundi ni kubahinduye amatwara ya abamustata babanza guca mu biganza byabo kugira ngo batozwe. Niyo gahunda bariho n'ubundi, niyo mpamvu ubona bari kuza ku mpande zo kurwana na AFC ndetse na Fdnb bafite imbaraga ndetse n'ibintu bamukora mu mirwanire. Icyo bari gukora n'ubundi bo bakoresha n'amadrone, bagakoresha indege z'intambara, icyo bashinzwe no gukora no kureba aho ndetse bagatuza Yego, naho kubirebana n'abazarendo uratubwira ko bihagaze gute kugeza ubu? Abazarendo ku munsi w'ejo badurumbanyije imyigaragambyo yarateguwe n'abatuye Uvira ndetse no mu nkengero z'umujyi humvikana biturika mu buryo bukomeye. Uratubwira ko abazarendo bahagaze gute kugeza ubu bwana Safari? Maginga n'ubundi n'imikino yabo barashaka kwigaragaza ko nyine bene igihugu kuko barashaka kwiyunga n'ubuyobozi kuko bo baragira ngo hatagira abo bagira bamaze kubona ko ingabo za Fardc ziri mu kangarateta benshi nakubwiye yuko bagiye babicara ndetse abandi bagiye bakatiwe uko gupfa. Abo bantu rero barashaka nyine kwigaragaza kugira ngo biyunge na Kisekedi ufite uburakari bwinshi cyane. Gahunda afite ari yo kuba umuntu wese wagiye ku rugamba agahunga urugamba yahura n'uruva gusenya. Niyo gahunda afite kuko niyo mpamvu ubu haguje impinduramatwara abari ku rugamba bohereje bafite imbaraga zikomeye cyane. Yego, naho ku zindi agisi ho byifashe gute? Kuri Tanganyika, Karundu nawe ejo watubwiraga ko humvikanye biturika, kugeza ubu ahagezweho n'aya kuri ibi byambo? Byaje kuvugwa yuko n'ubundi ari imyitozo, ubundi bakoreraga imyitozo abande bakoraga imyitozo abagomba kuza gufata umusada. Nakubwiye ko ingabo zose mu magiga zaje zafatanya mwavugaga arengeye maginga yivuza ziri imbaraga na karindi ho bari kuruhukira nyine. Batangiye kuhagera ryari? Batangiye kuza ku munsi w'ejo n'ubundi. Yego, baje basanga abandi bari baje n'ubundi baba special force bari baraje Bujumbura. Yego, urumva baje babasanga. Ni igiki bahinduye kugeza ubu ku byakorwaga n'ibyabaga byose? Maginga nyine ni ihinduramatwara rikomeye. Yego, ndetse na morale, bafite morale nyinshi. yego, bigaragara ko n'ubundi isi y'abazanye bagomba kuyisoza nk'uko babahaye itegeko rikomeye cyane, kubera yuko bashoweho amafaranga menshi, aho bivugwa ko umuntu akorera 20,000 by'amadolari. yego. Urumva rero isi ikomeye cyane, ikomeye ariko ku rwego rwo hejuru. Bigaragara yuko n'ubundi gahunda bafite ari yo nyine bahawe ko bagomba kongera kwirukana inyeshyamba bakazisubiza inyuma. Niyo gahunda bafite n'isi bafite. Yego, reka dukomeze tujyane n'ahandi ku zindi agisi ugenda utubwira, kuko yaba muri Karehe naho wambwiye ko umutekano uri guhungabana, ndetse no muri Nord Kivu naho niba ufite amakuru naho uze kutubwira ibiri kugenda biba n'ibigenda bikorwa. Ikiri kuvugwa byatumye
twijeje ubufatanye bukomeye cyane nk'abaturage. ubwo bufatanye burashingira kuki? Burashingira nyine mu buryo nyine bwo kubafasha nabo bakamera nk'uko buriya twirwaneho n'ubwo twirwana, ariko nta misada ya leta, nta misada y'abandi bantu. Buriya twirwaneho, imisanzu yikura ku bagore babo, ku bana babo, kuri bashiki babo, kuri barumuna babo. Yego. Ubwo rero nakubwira ko burya n'abawaza rero impamvu sekeba bemera cyane, yego, ari impamvu ikomeye yuko nabo mu mirwanire yabo baba bari mu ngo zabo, bazi karitsiye, bazi abaturage nyine bagendana, bakabafasha nyine ukabona ko bifite ishyaka. Ari nayo mpamvu burya bemera cyane, bitewe n'uko baba bari kumwe n'abaturage, batuma biyunga nyine, batuma biyunga n'ubuyobozi bwa sekeba. Niyo mpamvu abemera rero n'abaturage bumva icyo byamara, n'ubundi baba bari kuri morale y'abaturage, bikoroha cyane, akaba ari cyo bahindura ku rugamba. nakubwira icyo nakubwira noneho muri Karehe naho ni ibindi. Yego, turumva ku murongo wa telefoni bidashobotse ko dukomeza kumva safari, aho rero kugeza ubu bigaragara ndetse binavugwa ko abasirikare benshi bari kuzanwa baturutse Ibaraka no mu bindi bice bitandukanye. Kigaragara cyo imirwano ikomeye ikomeje kwitegurwa mu bice bitandukanye. Twe icyo turi bukore no gukomeza kugenda tubatunganyiriza ndetse tunabashakira amakuru y'ibizaba bigezweho ndetse n'ibizaba bikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye. Reka dusoreze ngacu bashimire cyane, tubibutse ko ngacu bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri ubu dukurikiye bwa mbere w'itusiyo ndasabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Hasta la vista.